Президент Кыргызской республики Джапаров Садыр Нургужоевич и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписывают договор между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе и совместное заявление президента Кыргызской республики и президента Республики Таджикистан. На этом церемония подписания и обмена двусторонними документами. Уважаемый президент Кыргызской республики, главнокомандующий вооруженными силами, разрешите приступить к возобновлению деятельности контроля пунктов пропусков Кызылбек и Айрач на кыргызско-таджикской государственной границе. Директор погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики генерал-майор Алимбаев. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, разрешите возобновить деятельности контрольно-пропускного пункта Туристан-Маданьяр на таджикско-кыргызской государственной границе. Командующий пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-майор Аджамзада. Разрешаю. Кыргызстан менен Тажикстан Республикасында бүгүн 13 март тарыхый күн. Анткени 2021 жылдын жаз айларынан баштап жабык турган эки өлкөнүн чек аралары ачылууда. Биз турган жер Баткен районундагы Кызылбел көзөмөл өткөрүү жайы. Аталган жердеги чек ара өткөрүү пункту эки өлкө президенттеринин онлайн катышуусунда ачылды. Ал эми мындагы туугандар бири-бири менен көрүшүп, эки өлкөнүн жарандары бири-бирине өтүп, кубанычтарында чек жок.
Говорит, что наш народ... Bismillahirrahmanirrahim. Bunu soli Urfa şavat, soli serhosil şavat. Eşmoy millet, Cenab-ı Oli muhterem Rahman. O maslaklarının yoktu. Onun da Кучакташуу учурашуу, көп жылдык сагынышуу. Мунун баары кыргыз-тажик чек арасы ачылгандан кийин бул жерде байкалууда. Биз жеринде көп болуп жатабыз. Мундагы тургундар дээрлик бардыгы көзүнө жаш алып, көп жылдардан бери көрбөй жүргөн туугандарын, балдарын, неберелерин көрүп, сагынычын таратып жаткан учуру. Biz Tajikistan'dan Ispara rayonu, Kırgız kışlağından geldik. Mana tuğanlarımızды gördük. Şu iki yolda açkan prezidentlerge rahmat. Şuntu bizdi jolukturuştu. Mana neçe yıldan beri körüp etedek tuğan uruklarımızды, kelinlerimizni, ukalarımızды. Çoğun rahmat, selerge de rahmat. Kızlardı Batkenge bergenbiz. Ekövünü azır şolonu köreyik dep. Kançadan beri kütken günümüzge jettik. Dağa şükür. Rahmat bardığınlarga, prezidentlerimizge rahmat. Şunçalık eldi düşünüp, bir-birimizge katlaştı. Dağın yol berip koyganlarga rahmat. Bana tahmin ederler. Bence nasıl ricası bulup atar. Gene biz Tacikistan bilen kuda aylaşıp ketkenmiz. Acilde bana 3-4 yıldan beri ötelbayız, alar kelalbayız, ölüm geçimge de var albayız, ana bir merkezge de var albayız, alar da kelalbayız. Nehirlerimiz, tuğan uruklarımız Tacikistan'da, Tacikistan'daki bizde birlikte yapacak şeyimiz. Biraz bazı kez totalgan zamanda Hamsi bir takip keprizlerinde sadece barka rahmet. Şu an sonra gelen insanları alkılıp yolda açıp verirken için çok rahmet vaytan. Biz sağlık tuğan ruhtardı var koyuruzke, alardı kelizke, yol açılızke fırsat buluyoruz. Ben uzun asıl Kırgızstan'ı jaranıma. Keyin Pıraldarga kelin bulup düşkenman. Keyin 2 yıl batta turib o'zim yana o'zimizni uyga ko'chib ketganman. Shu bilan bordi keldi qilib yuramiz. O'zi qaynonamni ko'rganib ketyaptim. Kasal bo'lganlar, 95 yoshdalar. Qancha yildan beri ko'rmaysiz? 2018-yildan beri ko'rmayman. 6 yil bo'ldi.